Игор, ти си главниот за барот, одговорен за сите овие работи што се овде атрактивни, што ќе биде нешто ново во Лас Палмас. Кажи ми нешто подетално. Malo drugačije od ostalih restorana, od gurmeta što imaju. Biće drugačiji vid koktela od restorana od gurmeta koji su već ovde na tradiciji, na imenu i dug niz godina. Gledamo da napravimo nešto što je više letnji vibe, summer, osvežavajuće, letnje, bohemian stil, da kažemo, taj neki koktela. Opet naravno imat ćemo i za zimsku sezonu isto i zimske koktele, tako da to je za sada... Видов некои интересни вискија, некои прв пат ги гледам. Da, imamo razne, imamo selekciju, ove što inostranih, imamo japanski, stari novi sve, tako da od svega pomalo. Значи овде ќе биде атрактивно да се дојде и да се проба нешто ново. Да се проба нешто ново, Како ќе се искомбинира тоа со храната и тоа ќе биде еден друг вид на храна. I isto, zato što isto imamo i lokalna, isto makedonska vina i imat ćemo i italijanskih i raznih i ostalih, da kažemo, sorte, ali može da se kombinuje što sa roštiljem, što sa grilom, što sa mediteranskom kuhinjom, tako da ceo koncept će biti super da svako zadovolji po nešto. Ама официјално уште не е отворено. Вие уште тестирате, уште се подготвувате. Ovo je soft opening, gledamo kako se zove da vidimo kako će se konobari i ostali, a i mi barmeni isto snaći sa gostima, da vidimo kako će i gosti nam dati feedback što se tiče sve te kuhinje i što imamo pripremu od grila, od razne vrste salate i od koktela i od raznih proizvoda što nudimo, tako da ajmo za početak da vidimo kako ćemo se ljudima jer Las Palmas je na poznatom glasu, od ranije ima od ranije, tako da ajde vidimo kako ćemo, verujem da će ispasti sve super, naravno kako se zove, jer ekipa je ok, odlična, tako da gledamo da idemo u najboljem svetlu. Супер. Do otvaranja ќе видиме сигурно. На отварање морате доđете што и биće феноменално. И само нешто ќе да прашам, бидејќи си специјалист за нешто специфично што јас не ретко го пијам, а обожавам да пијам коктели. Препорачај ми нешто за тука, за Малта, за ден и за ноќе, која е разлика? Што би ми препорачал да пијам што ќе ме Pa znaš kako, uvek gledamo da upoznamo goste koji nisu u svetu koktela, da ih upoznamo da postoje alkoholni, a i bezalkoholni kokteli. Naravno da ćemo pričati sa njima, videti da, apropo naše, da kažemo, te neke koktel liste što imamo, da popričamo sa njima, da vidimo da li će nešto obiljena baza, da li je vodka, gin, rum, tequila, pa da nešto spremimo što bi se reklo tailor made po njihovoj želji. Ako su već upućeni u kokteli i znaju, na primjer, nešto već poznato kao što su Mojito, Long Island, ne znam ja, i ostali, ili Pinja Colada, imamo te neke twistove na sve te već poznate koktele, tako da bismo im preporučili tako nešto osvežavajuće, ne znam ja. Ajde da kažemo, sve zavisnosti od ukusa i od profilne palete, da li Mojito, da li može da bude Las Palmas, naš čuveni sad koktel neki koji je twist na tu čuvenu Pinja Coladu, koji je po meni još mnogo lepše izgleda prezentacijno, tako da možda bi, ako ste ljubitelj pineapple-a i tako nešto, napravili bismo neki alkoholni ili bezalkoholni koktel, v zavisnosti da li ste ljubitelji alkohola ili ne. И на крај, кога влегам во книжарница, кога не знам што да купам, трашувам книжарот, која ти е најпродавана книга. Тебе ќе те прашам кој ти е твој омилен коктел? Еден, кажи. Moj omiljen koktel koji mogu da uživam ceo dan, celu noć je Old Fashioned. Тоа е? Old Fashioned je može biti na bazi viski ili bourbona, ide kako se zove sa potpunom šećera, može biti ili brown ili belo, angostura bitter. Stavlja se angostura bitter, ja posebno volim kad mogu različite angosture, da kažemo i od chocolate bitters, koji se priprema u mixing glass, stiruje se zbog dilution i naravno servira se preko velike kocke leda. Tako da mi je to jedno... За отварањето знаеме што ќе пробам, ова ќе го пробам. Чекам отварањето па ќе видиме. Hvala ti mnogo, Igor.